Decoração parede halo hodiak sei cria uma laran sai furak. Wanhira usa decoração parede nebe flexível, bele iha efeito nebe diak no halo uma laran sai furak no confortável. Decoração parede simples, ho preço acessíveis, maka decoração parede husi cabas kursenian. Além de material nebe maka atu usamos, mai husi material nebe maka la usa ona no fácil atu hetan. Agostinha Hanesan jovem feito ida aproveita de dia aparelho digital makani iha, hodi aprende li husi media sosial sira, husine ni hahu koko referência hodi produz decoração parede, nune to ohin lorong ni bele produz ona decoração parede husi cabas kursenian no bele fo ona rendimento bania. Buat hiraknya aprendo si YouTube tambah hau remata nani studio mai be hasil ke serviço. Então hau buka meio sansa para tu criar neti buat rumah di hetan neti kosong. Então hau buka ya YouTube hare idane no ia naba hetang referensia nebe barak pos kana bahiasangnya. Então hau koko download no nonton hadi halatir. Ita remata studio sini be. Hau remata studio ya IOB Instituto de Business Departamento de Gestão Informática. Foi remata ia de 2020 no voto. Será uma motiva ita bot, nuni ita bot ia inisiativa, ho ita bot ni kolega serne, hamutu kodi halo kreatividade. No tempo pandemia, ambil halo betida então, kami buka meio sansa para halo aminiang ne busy kan tambah. Dan ke turret kontes turret halo betida então hal neti betul mana sendiri. Ami ahu ia pulang Setembro, mai be halo para tambah. Kami fang online to anto jadi yang saya balo hare balo sul hare. Tambah ne mak di tidak mi halo dikira mi hal. Kami download video ne depois kami nonton tir. Koko halo tir. Koko to jadi dunia anto. Kami buka tang modelo yang naba modelo barak. Sini kami buka modelo yang di halo tir kalau. Material lebih persija makanya sangkabas, kateri, kater, no manufulo. Ye dos masam persija, no ale-alenya fating ne masam persija. Dos sirna foti ya loja sirne base, la uja antam foti dos sirne no ale-ale fruit masam nesang. Kalau manufulo ami sosa, kabas ami sosa. Kabas sir-sir ga sosa iya timur dia. Kabas sirna dikira sosa kias kikoang sirne. Ami tambah ami la sosa tona kan sosa rahang det. Koko halo na halo mesak. Então koko mesa halo na sinti sa mesak na sa halo. Kelir liu então habolo tang alin sira juda hau di halo. Então honorin sira halo tahan sane. Pasirap sa tene sira juda hau. Durante ne ita bot tau na fatin rumah hodi fanga ka ita bot hendit ema hameno lisi online. Durante ne hau fang online date, pai sa sosial media sa Facebook, WhatsApp. Ia grupo seria Facebook ni mau tahu ba, ya balo pesan, anto sir pesan sir ide pesan dulu anto bel mai ami antar, karik pesan ide det bel mai fotirasi. Tambah ami sida kia fating atau tahu, anto fang online date. Fating dau diang ne, ami tahu tambah kolega ne kan fang popaisan ba, anto ami ore fating de livre hela. Bote kan ami halo bara posten anto ami san bele ka batau join amu to koita bote na ba anto kolega am satan de bele to lo sana am finlor ba ya dia 14 penda daw kan durante nan fang online det ida mi kriane ko modelo ingo insiran sa pesang muda korde kabas ni korno tropa det mayoria ne uza tara badiding ta ya plafon ne barak le uza badiding masnya ya momento na ba huo osang $10 tambane ami harete modelo ruah na ba poti modelo ruah Tami halo ti modelo ruane soti kaba serne halo no koko fang ima hola então ami começa halo tang hare modelo ing selo ing fel YouTube então ami halo tang to bar kan durante ne hetangana fundos 400 tambah
dan me fam para galai itu kami tang calling 400 kosong ne ami fahe ansa balu ami rai fali atau ne ami halo fali fating tadi tahu danenya no fahe ne za alin se precisa anto seruso fogo Sira se escola hela. sim escola tu Iha sera nível secundário no universitário. Durante ne cliente sira ne be makameno ne mais ou menos nessa semana ida ita bot bel hetan cliente ne tohir. Dalam rumah hetan cliente 95 sane. Dalam rumah hetan rua tolo de tambah cerare anto sediang balu diang falling manene liu depois ansa para tawar hel de to. Jadi ami hari cliente ne be ke sa serius ne anto ambil ne hal de. Wanhira tu halo sai hasa pronto na. Ne ita precisa lorong hira. Se ami ajuda malu anto lorong ini bele hotu kalau terlambat 5 lorong rua bele halo ida fasil na bele halo to hat 5 no kari ida official na halo ida de Ni preço ne ha husi falling hira to hira. ni preço na husi falling 50 cent to $10. Ne ita bot tau tarifa nessa ne hare husi ne saida. Hari sinye modelu no bazeba ami halo ne dene bema koleli antam mesani falling na saitu kalau dan bema saladu antam hamis barakli sira hamena ho modelu dream catcher ne oda tare plafon ne barakli modene dream catcher ho kaimus barapan model tol na man holali Foi remata ni estudo licenciatura e a Universidade Privado Balum e a município dele, Agostinha, ho iniciativa Rasik, halo decoração ba parede niang nebenia aprende husi media social. Jovem ho idade ruanulu resinghatne, hahu produz decoração parede e a fulan setembro tinang rihurua ruanulu no nia koko ho di halo mesak det, mai be husi kreatividade nebe makani halo, foi influência mos bania alin sira. Ya ne modelo bara kami halo bingkai krusan pa foto nia no modelo ida mo love ne terus halo se hiasan sira mo krusan no modelo kabur no ia na ba misuko ho pabos ni declaro halo modelo ne conforme a minha tempo kare kansa sasang ne mo hola ma menos sona anto am komisa halo fal bot home tafel Ema sira ne be maka ajuda itane ne itani kolega ka itani ali família fal. dene be ajuda hane hana ali hoto det maselo klai sim tamba bota mi hu ki kusiki ka tere família det Ema husi nebe det mak mai hona. emo si fating ngai ada sang si dili larang mus bara no balo si forma si sira hamena tam sir hela dokle antang ani aru ka sira me khoti de halo hela hengala siran sa mai telefoni ami tfoti sir khoti Sirus fone e parte nebe. ia parte bokau naro sirne hera sirne Cliente sira nebe maka karak order ne sira hilili modelo saida. sira hilili modelo bingkai love ne sim dene me hola bara kona no dream catcher sirne hola bara hoda tare plafon ne dene me sem hola bara Ita bot ihatan talento ka ihatan bot silok nebe mita bot biasa biasa gosto halo mak nisam halo dosis sirne halo puding sirne talento ida mak gosto toka Agostinha ia vontade bot ho di koko no bele criarasik serviço baniang no lakohi atu depende ba amang no inan. Agostinha ia esperança atu ia futuro bele ia fating negócio permanente ida ho di bele fan decoração parede husi cabas curse hamutuk hone alinsira. Dificuldade mak fating ni det tambah fating ni atu tahu sasangnya sidak ia tambah ia audiana misa temporário ia plano haunya hanoi ngan sane dunia tu halo netik buat fating rumah per tahu khusus badane be sehene nek telai tambah hola sa pasang sirna amraya mutu para tu loke fal fating buat khusus buat tahu sansel hanya lemenam ba jovem de sira hira ita utiliza social media ou internet utilizamos ba bot nebe for benefício ba ita
Adi nene wanghira ita ya kreatividade rumah la bele moy la bele tahu patu hatudu. Tambe ita jovem ma futuro banasang niang. Ita cria serviço la rasik betanang ne sanfancer ne la persija moy tamba ne lo sitanao. Muda jovem ita mas hatene haron na got rumah antau ita tengki kokon sa para tu bele cria neti got rumah. Fundo maka Agostinho utiliza hodi hahu halo decoração parede que tebes. Mas be o serviço macas jovem ne bere mata ni estudo e gestão informática ne bele hetang rendimento suficiente ba família.